У 22-м числі новинах «Руське слово» рубрика «Тижньовник» посвячена найхозацим вибиранком із Хацьки роботного цела za mladih, a o postavljanju vodovodne mreže do Vodici i o tim jak označeni dzenj mjesne zajednici Šid piše na naših mestoh. Na ekonomiji može prečitati napis o naših ljudzoh skocura, Đurdjova i Šidu, kotriše počas epidemiji koronavirusu našli u inožemstve. Kultura i prosvita zvek šoho piše o zakončenju školskog roku u Keresturskej školi, a tu zaznačeni i počatok roboti u Dzecinskej zahradki posle epidemiji u Ruskim Keresture. Rubrika Ljudze rok i život predstavlja Miodraga Mišu Miladinovskoho z Kerestura i Ljubicu Simić zo Šajkašu, a totico provadza Feljton Ljubomira Dudaša, 90 roki od organizovane djelnosci i roboti ognjohasoh u Ruskim Keresture, možu prečitati štvrte predloženje. Na boku Duhovni život piše jak preslaveni Kirbaj u Beogradze, a u Keresture Švetovo znesenije Gospodnje. U rubriki Sport medzi inšim piše jakše sportske društvo Rusin pririhtuje za vracanje do nove normalnosti posle epidemiji. Na tih bokoh i nove predloženje Feljtonu o 60 rokoh roboti rukometnog kluba Rusin. Jak dodatok u tim čišlje višlo literaturne slovo.